Intelektualno poštenje nalaže mi da ovim osvjetljavanjem negativnog hrvatskog nacionalizma za naše didaktičke potrebe istaknem bar jedan pozitivan primjer u hrvatskom nacionalizmu. Reč je o pozitivnom nacionalizmu Natka Nodila, jednog od najvećih hrvatskih istraživača i naučnika iz prošlog stoljeća, kome dugujemo prvu veliku, nadahnjujuću i nadahnutu studiju o staroj vjeri Srba i Hrvata. Ta studija po mnogim svojim aspektima, odnosno sadržajima, ostala je do dana današnjeg neprevaziđena. Natko Nodilo je duboko bio svestan dubokih veza srpske i hrvatske nacije i njemu nije padalo na pamet da svojata za Hrvate ono što je srpsko. Tako primjerice u studiji naslovljenoj Prvi ljetopisci i davna historiografija Dubrovačka otvoreno priznaje da su Dubrovčani govorili srpskim jezikom. Kaže on, u Dubrovniku, ako i ne od prvog početka, a to od pamtiveka se govorilo srpski. Govorilo se kako od pučana, tako od vlastele, kako kod kuće, tako i u javnom životu. Valja istaći da je Srpska Dubrovačka republika, da je u Srpskoj Dubrovačkoj republici zbog njene žive prisutnosti na međunarodnoj sceni, na mediteranskoj sceni, u zvaničnoj upotrebi bio prvo latinski, a potom i italijanski jezik. To je bio jezik vlade. Međutim, Dubrovački arhivi sadrže mnoga pisma vlade koja počinju prigodnim frazama na italijanskom jeziku, a potom nastavljaju na srpskom jeziku. Uz jednu formulu izvinjenja koja na talijanskom jeziku glasi prendiamo la libertà a scriverli in serviano. Uzimamo slobodu da vam pišemo na srpskom jeziku. Moguće je razlikovati i sa moralne tačke gledišta negativne i pozitivne nacionalizme. Negativni nacionalizmi naravno su osvajački i oni svoje ciljeve ostvaraju skoro po pravilu na uštrb, na štetu drugih nacija, unutrašnjih ili spoljnih nacija, često uz velika tlačenja pa i ratove, dok je pozitivni nacionalizam odbramben i oslobodilački. U suštini, osnovna linija srpskog nacionalizma bila je i ostala i u formalnom i u moralnom smislu izrazito pozitivna. To je dobro uočio i možda najveći protivnik nacionalizama u ovom stoljeću, koji je tokom Prvog svjetskog rata izjavio prema nizu izvora sljedeće. Evropa je bila more prljavštine, kapitalizma i podlosti, ali se u tom moru nalazi jedno malo sunčano ostrvce. To je jedan mali ratarski narod koji je u duši demokratski i koji je umeo da sam sebi stvori tip seljačke demokratije, slobode i ravnopravnosti, do danas nepoznat u Evropi. Taj narod u istini nije komunistički, ali je našao tip demokratskog uređenja koji mu bolje odgovara i koji će mu još za decenije bolje odgovarati. Zato se taj narod lavovski borio i bori za svoju slobodu. Taj narod su Srbi.
Te reči ispisao je Vladimir Iljič Lenjin. Različiti nacionalizmi stvaraju i različite prirode nacija. Nauka razlikuje dve osnovne prirode nacija, objektivnu i subjektivnu. Objektivne nacije su stvorene spontano, tako reći prirodno, kroz istoriju, slaganjem i kristalisanjem oko zajedničkih stožera, oko zajedničkih vrlina i vrednosti, uspomena i nada, težnji i moći, ideja i simbola. Dok su ove subjektivne nacije stvorene uglavnom ad hoc, silom političkog administriranja i homogenizovanja, silom političkog centralizma. Objektivne nacije su primjerice srpska, nemačka, ruska, mađarska, rumunska, dok su subjektivne nacije sovjetska, američka, čak i italijanska i francuska, koja je rođena iz praktično francuske revolucije. Nema nikakve sumnje da se na ispitima istorije ove objektivne nacije pokazuju mnogo čvršćim i postojanijim nego subjektivne. Subjektivne nacije veoma često doživljavaju skoro trenutačnu smrt pod udarom određenih izazova. Primjerice, sovjetska nacija je nestala, tako reći, preko noći, kao što je nestala i jugoslovenska nacija. Italijanski separatizam sa severa pokazuje da se subjektivna nacija, da može ona zapasti u krizu čak i u veoma relativno povoljnim ekonomskim uslovima. Separatizam severa u Italiji je pokrenut prevashodno ekonomskim razlozima ekonomske sebičnosti spram italijanskog juga. I ogromna većina stanovništva na današnjem italijanskom severu, na severu Italije, ne smatra sebe više pripadnikom italijanske nacije, već se prepoznaje u nekim drugim etničkim grupama koje su bile homogenizovane, to jest prekrivene tim plaštom italijanske nacije. Oni se prepoznaju u keltskom, germanskom, odnosno longobardskom, pa čak i slovenskom korenu. Na krizu i američke nacije posljednji je ukazao profesor Samuel Huntington u svom ogledu naslovljenom Erozija američkog nacionalnog interesa, ogledu objavljenom u jubilarnom broju časopisa Foreign Affairs, glasila Savjeta za spoljne odnose, od septembra-oktobra prošle godine. U toj studiji autor čuvenog predskazanja da će 21. vijek biti u znaku velikog sukoba civilizacijsko-religijskih blokova, ukazuje da je američka nacija podrivena i razrivena silom ideologije multikulturalizma koju propagira i sprovodi vašingtonska administracija. On također ukazuje da spoljna politika svih američkih država ne odgovara više, ne izražava više interese američke nacije kao jedne globalne celine, već ta spoljna politika izražava uticaje određenih etničkih grupa, odnosno odgovarajućih lobija, čiji su centri izvan Sjedinjenih Američkih Država. Nema nikakve sumnje da je ta američka nacija zapravo jedna fasada iza koje se loše kriju ubrzani procesi raspadanja tog prividnog, subjektivnog jedinstva. I po svemu sudeći, socijalni mir u takvom jednom stanju je kupljen zahvaljujući nizu sredstava socijalne pomoći ili takozvanih afirmativnih akcija, po cenu naravno poreskih opterećenja američke tihe većine, od koje se uzimaju sredstva za takve socijalne pomoći i nadasve po cenu pljačke, otimačine od ostatka sveta koji
plaća taj socijalni mir Sjedinjenih Američkih Država. No, taj socijalni mir je dugoročno gledano neodrživ i povremeni revolti, povremeni ustanci nezadovoljnih slojeva, obično crnaca ili hispanaca, zapravo su pretače, najave onog velikog raspada koji će Sjedinjene Američke Države prema mnogim osmatračima i analitičarima razvrgnuti na sastavne delove, odnosno na etničke šaove, na šaove etničkih prostora. Ova mapa je grafička sinteza očekivanja mnogih eksperata kako će izgledati Sjedinjene Američke Države, odnosno ono što od njih ostane nakon raspada kroz najdalje 2 generacije. U sredini vidimo teritoriju, enklavu naseljenu uglavnom belim protestantima. Desno, na severoistoku današnjih Sjedinjenih Američkih Država nalazit će se država katolika i jevreja, zvana Novi Vatikan i Novi Jerusalim. Na jugoistoku nalazit će se država zvana Nova Afrika, u kojoj će vlast imati većinsko afričko stanovništvo, odnosno stanovništvo afričkog porekla. Na jugu nalazi se Novi Meksiko sa Hispancima. U sredini je država jedne hrišćanske sekte Mormona, a gore na severozapadu bit će država Kineza zvana Novi Hong Kong. Najveći neprijatelj subjektivnih kao i objektivnih nacija i odgovarajućih nacionalizama je ideologija i praksa liberalnog kapitalizma, stvorenog i uspostavljenog prvo na Britanskim ostrvima spregom buržoaske revolucije i prevashodno protestantske vere, a potom je baza tog liberalnog kapitalizma proširena i na novi svet, odnosno novi kontinent silom odgovarajuće kolonizacije. U suštini svoje najveće uspehe i svoju vitalnost sistem liberalnog kapitalizma već vekovima crpi iz različitih oblika kolonijalnih osvajanja, pljački, eksploatacija i parazitizama. Liberalni kapitalizam je doneo svojevrsnu revoluciju u odnosu između čoveka ili zajednice i ekonomije. Sa liberalnim kapitalizmom taj tradicionalni odnos između čoveka i ekonomije je preokrenut. U svim tradicionalnim društvima i po svim odgovarajućim odnosima čovek ili zajednica su cilj, a ekonomija je sredstvo. Dok je liberalni kapitalizam to preokrenuo, te je po njegovom određenju čovek i društvo zapravo funkcija ekonomije, sredstvo za ostvarenje određenih ekonomskih ciljeva i stoga je ljudski život i život društva podređen apsolutnim neprikosnovenim zakonima tržišta i ekonomije. Stoga liberalni kapitalizam iziskuje za sebe i odgovarajuću prirodu društva. To društvo nije organsko više, nije zajednica. Ono je zapravo mehanički skup jedinki, jer je sve težište liberalnog kapitalizma na jedinki i njenom egoizmu, njenoj pohlepi, te u takvom jednom društvu vlada načelo rata, ekonomskog rata svih protiv svakog.